sebenarnya ni syong sa apa nora ini di kasin ke ar tuan ini leban kandung hidup dengan jingsu kemudian ini di kasin ke ningkong baka Meghalaya Amateur Association kami ni kena ado sispa sawut di athletes beri represent Gujarat belum dengan ya Gujarat Rashtriya Raksha University banda ka sispa sawut Meghalaya Amateur Association layo group medal ado ratusan tinggi medals na breng gitu ban na club jongar ada ni di Sunshine Power Gym Club under jonga Meghalaya Amateur Association yo medal ado art flight medals gold yo South gold silver yo kandai tali batu bronze yo shkodali kunjuru nga ai khoble ki players jong Meghalaya block away kajintai stom juki kajintai bina juki uso stay menta teba kunjuru yeki bakam job inde bandu jikirman di nang minot nang stom ngamla ada plate di presiden jongi Bajun Sakabuli di lemba jongi hadu kani ingin sayo demi kena hadu ispa sawon teba ngangit skemi nani shakamar minang yo show ban say ini ki rang bagi thai antam ki master ru kanu kadap instrument ru sokowe ru ba na priang na kalian ga Power Gym Club la yo mi sai bi referee tai kong ai president ga shong masa hapo Rivoy district hi changa ide student jonga hi no menta ba ikwa ban net ki galan yo referee sta na kani yo ban long hi main referee ha ki kan ni ka to ki event ka category ba yo tangga tahi nga ay tuloy yabi bangun juru yo mission Junga di Kostarina Jasan, lasan saus nan bekerta, semua saha nung song. Yang ada nung lekan yang mereka Power Gym, Sunshine Power Gym Club bah kai di sar alam semar banyak. Ngasih bentang kerta junga mentang kadi saus nan. Ngasih bentang ke Grand Master pada puncak ki event ki national Asian Game bakka world rumah la koi tang bakka jing ikai bakka jing ai musim jeng besar ni koi syakan ka thong ka ba nila ban raki medal nila yo burhi ban buram sendiri ka kami kan ka jeng ni ko ai buram ka ba alam nanti yang ni player kamtan kini di Grand Master di Granang no ketar wilayah dan bertalang biang menta kumjuru ya kamawa ka ba la yang nanti ini bang koi syakan ka thong dan rai kanan ko buram ka stir jelai berapa experience yo namanya tinggal bunyi yo jing banyak kun bagi brave ba na kawai kastir hari kam experience shu bangin kumno bangin la ka ke na kawai kastir yo gidon ki bakam klan banyak ngiru gidon ki bakam telat tingi mungkat ka kata jungi tingi yo kun banyak penibor pak tingi suruh sarong hi la dia bangi don kita kabor banyak kun bagi kata itu kami sih juga kalau bang ya apa sih kena samlah nah makin like nak kini kijing senior antam ki drop sekian ki eke barom pada ki wan simbentah kini yo kana paburam antam yuti men ibala ndrup saw ndrupo nemru ngarong gi lawan ya lami i sane sajim de iru la yo ka jimjom masuk sarong hi na batali iru nang baisar hi baila yang mah jeni kiru temen ru akan ka jimjom i tengi la yang mingguan ni nak ki senrang ru par idon songu hi sam nung kong aba ni la yo ban tanam ko pulang ko ni
Jadi kon samlar kilo iban long ibasman iban konsentrate haki game hindi tangkane am wrestling wiki game ken nang makin yo pamet ka basat bakalan ka bakongsan ka digatahi ka met ka basat bakalan lain nakapang kasitom teng so sarong hiya ladi daladi bang yo ke iki cincok kanam ka buram Kita jangan di Graham Jones Kapi, dan Syong Sahat Jahadam. Engkau kata ngayu play background, bola play kalau kira, dia pakai bola play kalau kira. Ngayu coach is Alonso Pamilan, berada dekat tengah hak event. Kalau job pun event, untuk Asian national level, ngayu ke Moa. Nampak presiden jengi dah play kalat kengkira, dah play kalat kengkira. Hadian ngalajab ya ke all India slow. Dengan anggur di MBA jengi di Barat Albert Namrum, di Mama Barat Albert Namrum, anggur di Madam Amperin, transportnya di badan dekatnya, di anggur di Kimikpa, di bala supportnya, kita dekat borok families, kita dekat dengan dia nganggur i mama jangan ibala lamrenti i mami jangan ibala lamrenti ya wala ngadat dan jaga khidmat tu ngatur bismat ngamleran pat ngadon lu minta thong sabangan ni semua te ngadon lu dengan dia pa ni sepat ngan tur be ngan pen ai be ka buram sa sumble nikam bisbut ka cingwan chuka te di isahi bla ông nga ban haka sansen ojem ibala I'm saving haka Asian haka international haka national level di sir but present jengi present di way jaka mawa session di mama June di way la play tak tiara tanggup tahi bisbut ki medal te yang left side yang left ngai kun 5 te yang right I kun 6 opponents te gold medal I kun 5 opponents gold medal I got silver medal I got sangat ki opponent which one
juga di Iberistan ngasong sa ha keleu ka bahap ka Riboy district bat ka bahap ka Khat Arsinong jong di Rai Madan Kedam ngaru ha ka beningkong kamdai ka basup yang abangan poi sedo kan ka thong kon yo long free ngan ningkong ngade ka athletes ningkong na job satang ha ki inter college aim tu hadin nga kendu isa nga poi na gym nga le yakai nga la job ru ya ka Asian House na marchal art pusau nga yo bronze medal te ha menta usnem pade nga klem cha salek na kaliang jong ka jinga kai nga ngam po siya thong te ana kaliang junga ngadon kata kamen sim bangan kwa bangan long kum kari free ngadon kata kamen sim bang kwa ban tibit ila dia te ngale stay sha Gujarat hakane ka national arm wrestling championship ka balong ha RRU University Ahmedabad ngale stay ngayo balong men free haki atlet free kategori haka sub junior bat ki junior ngale men free haki bale kai ken thai ban ngale sai free pade aba ya kai ki shina te kawi na kaliang junga kwa ban amin sem na kaliang junga ki para samla ki sumba ban ya kanu ka sap ka ba kidon ka sap ka ba ubleu ai ki kin sumba ban le kai bha le nadu kamen sim ba kata khnang ba kata kajing le kai jingi kanong ka itenat bat ka isung kha ngaru aga liang tunga nga kwa ai bangan ko sha kathong nadu kajing le kai hadu ka bangan long ka free ka ba biang te Okay. Ngadai ru nak ngadang le kai husna marjarat pulai tengah dairu ka national arm wrestling ka national referee arm wrestling ka Bandungkong du na Riboy district ka ba ngan le iner ukam dai nga ka basok nga shay duai ublay ayang ka jingnan ka jing start bang le kai swa bang le kai ngan don ki nadu ki writing test hadu ka practical test ru ngan duai ublay bangan nomdon kata ka jing kunyu bat dang le ru ka practical ngam don hi ka te ki jing kunyu ngale da kata ka jing skam ka jing mon ngale be da ka jing kemen bangan num kunyu bangan num don kano ka jing kala bat ngan duai ublay ru ba ngan nang susu nang le kama nengkong ngale kadai nengkong menship slam sedang le referee ha Shillong College badon gitu ki grassroots Meghalaya grassroots second time kadai ha state badon ka state championship hadin tu pada kamdai ka basu mande state isahi ibayalamnya isar alan marbanyang ibahikai nga kumno ka performance nga kadai bunlong kumno ka ketin keren nga kadai bunlong ha kapor bangadon ha ka table kumno kar kumyeng junga nadu karyam kadai junga kumno ngadi benlong ka bangalong ka free ngadi benlong ka ba kan dai ben ngadi benlong ka karyam ka junga kadai benlong ka ba itenan ka ba isung kya katai bihi ngam la andre kadai ka bangalong kumne kadai nengkong ubli ay nga jingnang jingstam ka ba kadai na unong yalam hi bangayo unong yalam uba tebet bat unong yalam uba la bentai de ubli bo unong yalam yau tak tahu hi ngayo ka jingi kai ka baba berkumjulu nga ai kublehi ki presiden bat ki senior referee ba nembe Meghalaya baro baki lagai nga habangal state tanga tai nga sngo sarong hi namar nariboy ni kilabun ki star player kilabun ni ki basa khamat junga kata ngaling ang padai ya khamat jungki namar kilabun maki ki bala job swai nga tamalong nga comment pat ba mangahi ngayo nong kon ken banlong ka national referee na kum ka arm wrestling na Riboy district